Kaya't kung agkalay sa kamin kini Celia, Nana Marta. Ikalaysam ti anak ka. Ang kalaysa kami ka ni Arman, nanang. Nakasagana kami mutin ng pamilya. Sige kaaya ba ni tatang mo? Taag sa sarita tayo, Arman. Una na, iti pa nagsublik, kadwakto ni tatang ko. Sige. Agur-uray kami. Tano talaga kayat mo nga ikalaysa ti anak ko. Nasken ang mapagsasaritaan dagiti pambanag nga importante. Anya ka dinagita nga importante nga ibagayo, nanang. Nana? Ado, ti importante akayat ko nga ibaga. Wena na. Agsubli akto akadwak ni tatang ko. Ada kamin iti anak ko, Marta. Ket anya nga ruden ngay. Pagsasaritaan tayo nga ruden ti kalay sa dagiti dua. Sige. Ngam kastoy ti maibagak, Sika nga ama ti lalaki, nasken nga adadakkel a kantidad nga ited mo kadakwada, sakbay ti kalaysada. Ha? Dakkel a kantidad? 1. Dayta a kantidad, katkas pangrugyandan to no kalaysadan. Tasan mat amabalin nga awan pangrugyanda. Anya? Kan, di kayat ko pa'y amaysa, kat nasken nga ado ti maparte. Takayat ko, nga intiro a bumarangay, kat agatindar iti kalaysa. Kan, kayat ko asaan a basta-basta ti trahe di Buda, nga isuot ti anak ko. Nasken na paggastusan yun to amin dagita, tada kayo lakat nga rod ti lalaki. Anya? Amin nga abay, kensyak, kensika, kat maya tibado na inton kalaysa. Ay, una yan. Kan maysa, kayat ko nga adda banda inton maangay ti kalaysa. Takabayatan ti panagmarcha ti anak ko amapan iti altar, nasken nga adamang tukar a banda. Kasla drum in lyre? 1. Kaslakas jay tito karna. Isu anasken amang renta ka iti banda nga agtukar. Anya? Kang runaan na, nasken nga adamayawat mo kadakwada at titulo ti daga, a para kadakwada. Kas maysa apang rugyanda inton agasawadan. Mabalin at talunin da, uno, depende iti kayat da nga aramidan iti dayta adaga. Nagadun timbagam, Marta. Ay, no saan nyo akabaulan nga ipaay dagiti amin nga imbagak? Awan nga ro ti maangay akalaysa. Anya? Ay, anya kalakit din aya, Marta. Kas kilagraraman. Nagngina kalaysa ti kayat mo. Ay, no saan nyo ang maipaay dagiti amin nga imbagak? Awan maangay akalaysa. Nanang, no anyala ditan tikid daw nyo kada tataramos. Nagado, saan damot abak nang tapno dawatan nyo iti nagado? Ay aguli magka, para iti pagsayatam dagiti amin ngayon bagak. Saan amay parbang nanang? Saan damot abak nang? Kas iti kinunayo adaga. Pangalaan da nga iti dagada. Kat makitagtagad dalaang mat nga agama. No saan da ama ita dagiti kidkidawag. Saan ama tuloy ti kalaysayaw? Anya? Nanggagbo timbagak Celia? No saan da ama ita ti kidkidawag, awan kalaysa ama pasama. Kasanuitan narman. Saan mo ama ikalaysa ni Celia? Tas saan tamit ama itag dagiti amin akid daw ti inana? Tatang. Agraraman kat day tiya bakit Agasam nga day ta akid daw na. Titulo ti daga, kwarta adak kilagatad, kan maimbitaran kanu amin na bumarangay, intun kalay sayo kini Celia.
Sakit naskin ka nung dapay bandang agtukar. Ay, Anya lakit din ni bakit Martaya? Agraraman na talaga. tatang. Oh, kasanuitan. Dakmaitad dagitikid daw ni Marta. Ay, ayadak ni Silya, tatang. Itaray maun. Anya? Nagadukot nga mo ni Marta. Ako namlan baknang. Padak tumot lang nga mamirmiraot. Tatang. Ay, kwagaya, Marman. Saan mo nga itartaray ni Silya? Ngamay, jak kayat ni Marta nga agbalin nga balayan. Jak kayat agraraman nga balayan. Diyak amo ti aramidag, tatang. Tinasayat nga aramidam. Umadayo ka baylaeng. Ingkamanggad iti adayaw. Ket agurnong ka. Iti kasta. Inton talaga nga kalaysakan. At danto aramatam. Ngamain, awan at talaga ti manamnamam kanyak. Taan niya ngay nga rod. Pobre akmet nga amam. Awan babain mo alalakay. Agraraman ka amang ikalay sa itinapintas nga nakaw. Apay, kabaalam apakanan, kat adayo anak kurkurapay kayo ngam na kami. Agbain kamot Kuan, ana. Saan mi man ang maipaay dagitikid daw yo. Ngam napudno akin ni Silya. Agtinulong kami, para iti pagbiag me. Ay, saan na mabalain? Numaitad yo nagitikid dawak. O sige, ikalay sam ti anak kaw. Ngam no saan? Nung ka akanunungak ti kalay sayaw. Nana, Mala, pumanaw kan. Agpakita kan tulaangan no addan to dagiti kid dawag. nasakit ti panagsasaon ni nanang mo kanyak, Silya. Iso nga umadayuak pailaan. Anya, sa dino ti papanam. Inak makigasang gasat ijay syudad. Ay saan Arman, di nakpanawan. No madayo ka, sumurot akmot nga rod. Panawam ni nanang mo? Katuan inakmot manggad ijay syudad. Mala, agpasyudad tangarod adwa. Dak ibagbaga ka ni nanang dahi ti apanggap ta. Ta sigurado, lapdan nakday dyan. Ala, makamu kayo iti aramidan niya. Basta ti makunak, agan anad kayo iti syudad. Wan tatang, adda ni kasinsinjo ijay syudad. Agpatulong aklangan kon kuana ang makastrak iti trabaho. Ay, mala. Saan ka alapdan? Basta agan anad ka, anak kaw. Wan tatang, Kahit kaano nga raw ngagpasyudad kayaw. inton parbangon tatang. Mala, da kayo ti makambaw. Maklaat-lakit din ni nanang. Gaputaawan nagluto iti armosar. Siya ngamin ti para luto. Mabalin mo mati agsubli. Ang mga numakonsensya ka amang panaw kini nanang mo. Makonsensya Ngamsaan mat ngamin ama iparbang di kayat na. Kan maysa, adaan akong iti edad. Iso asanin anas kan nga iso ti masurot. Silya, Mapantay di syudad. Kat agurnong ta iti pagpuunan ta nga agnegosyo. wan, kasta ti aramidan ta. Agnegosyo ta. Wen Arman, kat day ta ti pangrugyan ta. Agtinulong ta para kada ta. Wan Silya, agtinulong ta para iti agbalin a pamilya ta. Hoy, Lakay Ramos, nangipanan ti anak mo, ijay anak ko? Anya kalakit din ay Marta. Imag agsapaan ngem adda ka dito'y paraangan may nga agung ungay. Song batam ti saludsod ko. Nangipanan ti anak mo, ijay anak ko. Ibagak man langan kan ka tipod na. Jay anak mo ti simurot ijay anak ko.
Sa dino tinapananda. Ijay syudad. Sa dino a syudad. Jaka mau, basta ijay syudad. Sige, awagam day anak mo tapag sublian na ti anak ko. Ay, anya kalakit din. Ay, Marta. Awagam day anak mo, kunakot. Ay, jak amo tinumber na. Kanawan silpon ka. Olbad, ipakapitan ka makitam. Ay, anya kalakit din. Ay, Marta. Bala, pumanaw ka man langin dito'y parangan may. Taamangan no agapatapay. Ay, sige ah. Agapata. Saan ka nga atrasan, oray lalaki ka? Ay, Marta, awan makunakin ka. No di. Hay, anya lakit din. Wen, kasinsin. Da kayon ti agabang di tabangir. Doa sila dayta. Apag iso, imakar tayo agnana at ditoy. Adayo ngamin ditoy, di pagtrab-trabahuan na. Alangarod kasinsin. Agyaman ako na ya. Awan gayam. Talaga gayam na kayo tinagkatuluyan kinisalya. Agayan ayat kami pailaang, Jo. Ngampanggap mi ti agkalaysa. Wana kasinsin. Papanan na, no di agkalaysa kayo matlaang. Kat, agyaman akin ka Insan, ta insarak nak iti trabaho iti mall. Uray may salang a janitor, basta da. Wana, anya lakit din. Nadalos at trabaho na ita, kasinsin. Katsyak mat, barang makastro kak itan iti restaurant anang kaplayak. Medyo basi ti sweldo ichay, ngam kukwadan ti makan. Aganos kayo lata. Kasta talaga. No adaanos, adamit magimulan. Wansan yan, kasta talaga ditoy. Naimbag tanawat ka adagos dito a restaurant. Adamat experience ko tanagtrabaho akmat lang iti restaurant iti probinsya. Wan ano samlaeng, tanada tuma, adda dagiti kakaduan ng kalas ti panagsasauda. Ngam kasta talaga gayeng, uray sa dino ti ayan mo, adda ta kasta at tao. Wan di mo maikat dayta. Wan, isong anos laeng, basta tinasken, agtrabaho ka, basta tinasken, agtrabaho ta. Kat aramiden ta na imbag ti trabaho ta, tapno awan problema. Hoy, Ramos! Aging ga ka diita kat saan pa yung imaw awag day anak mo? Imawag, mate. Apay aya. Ayan ka no ti anak ko. Apay adi na pagsubyan. Ay, anya kalakit din, aya, Marta. Adda ka man dito'y angiwat. No di mo pagsubyan dito ti anak ko. Talaga ngay pabarangay ka. Ay, anya lakit din ti panunot mo, Marta. Kasimit di anak mo. Tas ka tinagbalin nga inana. Da. Ibabain mo laonay ti anak mo. Anya ti kunam. Iso pinanawan na ka di anak mo. Tadi na magustuhan ti ugalem. Day ti maysa. Ha, ti kunam kit day. Intaray di anak mo ti anak ko. Day ti maysa rason. Ti kunam kit day. Intaray di anak mo ti anak ko. Amo, Marta, nakasingsing pa di anak mo. Iso adi mo ko maibabain. Anya nga ibabain asasawam. Nasaysaya at no agulimakan. Ngamen, uray agsao ka iti agkakasakit. Saanin nga agsubli ti anak mo. Agnaeden iti syudad. Akadwana ni Arman. Kat ijay, naragsak da adwa. Awan ti makalapad iti ayan-ayat da. Anya, ay saan amabalain? Anya, kita sana mabalinan. Ay, asi ka pa'y Marta. Gapo iti kinagraraman mo. Pinanawan na kan ti anak mo. Kumusta mo din ti trabaho, Celia? Awan parikot, Arman.
Anya nga rod ngay, ano sa kun narigat mo't apapakpakanak ken ka. Ken may sa, inmay ta dito'y syudad, tapno makaurnong ta. Wen Celia, ang mabalin mo lata ti agsubli di probinsya. Tasaklatan ti agurnong. Saan Duwata nga agurnong. Sana bali. Ta kanya-kanya tamot iti urnong. Isong awan ti tumaod a parikot. Ala Katay ti pagnanaudan ta silid. Agudwata iti bayad. Tanarigat no si kalaang ti agbayad. Wana. Adamot kanya-kanya ta iti silid. Iso nga agudwata mat ngarod iti abang. Abay Marta, anya ti bagam ta pinayabanak dito'y balayaw. Ay, agtarangkaswak sa Ramos. Ha? Kadyak pa'y nang nangan. Ay aguray ka nga raw. Tay nakalain tay tiddak amakan. Basit la ti kinan ko iti aldaw. Iso nga ado tinatda. Ay, nagsakit ti bagbagi. Mabit lang. Tay nakalain tay natda amakan. Nasayata nangan ka. Naimas ti sidain. Tapris ko nga ikan. Ay, agyaman na, Ramos. Kat anya nga iti tinumarmaw. Awang pa'y tinumar ko. Ala, mabit lang tayo mangayab iti taga-health center. Takitain na ka. Alaman nga ro, Ramos. Pampanunutak ni Nanang, Arman. Kumusta nga tamod dun? Awan mat cellphone na, pangawagak kan kwa na. Agtrangkaso ka no ni nanang mo. Kat ni tatang ko ti mga asikaso. Kasta ti ko na ni tatang iti inawagak. Ha? Ngamayat ka no ita ni nanang mo. Anya? No kasta? Ni tatang mo ti mga aywan ka ni Nanang ko? Wana, tawan mo't sabali. Ala, imbag man tamaasikaso na ni Nanang ko. Tawanan ti pagdanagam. Tawanan ti parikot kini nanang mo. Agim imbag ka no. Wanya, Marta. Kumusta ang tiriknam? Ay, naimbaga ko, Ramos. Hanggang saan ka pa mabaling agtrabaho? Nas kananan anay ti panagimbag mo. Tapno saan ka mabignat? Ngam. Di kagdanag. Tasak ti makamukan ka. Total, agabalayan tantumay. Ramos. Sige. Ibabaawi ko ang nagitikid-kid daw kada kayo. Saan gayam ama iparbang? No adda, awan dakas na. Ipaay may. Ang man niya kay nga raw, katalagamit nga awan. Ala, agkalay sa nga rodan da Arman, kanselya. Oray simple laang. Wait, Marta. Uray simple lang. Tinaskin, agkalaysada. Kahit naragsakda. Ramos. Nanginaunay nga minti kayat mo akalaysa. Awan serbiti nanginaunay akalaysa. Awan ti serbiti nanginaunay akalaysa. No pasig tumatlaing nga utang. Awan ti sabalya marigatan. No di da Arman kansilya. Huwag nga, Rod. Iso nga oray simple laang ti kalaysada. Basta kalaysada. Kat naragsak ti biyagda. Wait, Marta. Day kati kayat ko amang ngagkan ka. Nasaya at launay adenggay. Bog, sakay! May kamanganan! Agsidata ti adobo a karni ti baboy! Ay da, saanin anas kanya ipukaw mo pa iti sidain ta. Tapno manggag nga ro dagiti ka aruba na imas ti sidaan ta. Agpasikat ka man ako na kaon pa kahit. Nananapod no mat na imas ti sidaan ta, Bogs. Di ka lagbain iti day tagar aramidam. Adag lang dita sa alas. Hindi ka nagpukpukaw dita. Umay kamanganan!
no di ka pala umay, ipakan ko lang nga, inti po sa ti adobo akar di ti baboy. Ay sumardeng ka, Aida. Agdaak lang nga rodin iti abay mo. Agpukaw ka pa ilaan. Kung kundit lang dayjay, tapno mga dagiti ka aruba nga ipasidak ti po sa ti linutok nga adobo. Anya? Naimas ti sindayo ito ya, pare Bogs. Adobo akar ni baboy ko naman. Nay, kasanong amom ti sidaan may parimak? Ay na paray, kuno inal daw nga ipukpukaw ni Mari ay dati sidain niyaw. Ay. Nay, apa ang nagsinay ka itinaunog paray? Babain, aramidin ni Aida, parimak. Maam-amuan niyaw, wanya ti sidsidaan may. Kasano nga di mi maamuhan ka, nagpiksa ti panang ipukaw ni Bakamaw. Bugs lakay! Agawid kan tag merienda kan! Naimas ti merienda, may special pansit with lechon manok ko naman! Agawid ka kanon paray. Ingkag merienda iti special pansit with lechon manok. Anya laki din ni Aida. Nasken pa'y laeng nga ipukaw na, no anya ti merienda. Agawid ka. Ang mga no ipasidana iti pusa di merienda yaw. Nagmerienda kan tanay. Naimas day tayong sangpit ko ang merienda, Bogs. Anya ka laki din aya bakit saanin anas ka niya ipukpukaw mo no niya ti merienda. Babain. Anya ko mati pagbainam kat naimas ti merienda. Apay, adangarod kasta, merienda ita dagiti ka arroba. Ay, di mo lang amo bakit nauli maglaeng dagiti karo pa. Saanin anas ka niya pagkaamo na pa no anya ti sidsidaan da. Sumanao ka, Bogs. Ag merienda ka kidin. Nagngina mo tunday ta merienda. Tadapay lechon manok na. Kakaiso na nga da kwartak. Di gumata nga kiti naimas sa merienda, kin naimas asidaan. Ay katwan nga maibos ti kwartam no kasta. Bakit? Saan naparikot ti kwarta lakay? Tinapatag at na maipasikat ko. Anya? Gumatang ka itilakok apasayan, Aida. Manungay ti may sa kilo, Nana Anita. 550. Tadadakkel da gito'y apasayan. Ngalay kan na ti 2 kilo, Nana Anita. Sigay, Aida. Diya kung tawaran pa, itakakaasi ka mga gisor-sor-sor. Ay na, agyaman nak, Aida. Ipakaamom to, kadagiti ka baranggayan tayo, a 2 kilo, ti ginatang kuking kapasayan. Ha? Apay anasken pa ilang nga ipakaamok kadagiti ka aruba. A 2 kilo ti ginatang mo alakaw. Ay kita ano maamuan da nga kabailak ti gumatang, iti nangina apasayan alakom. Anya? Ay, talugaya mo na kilo ti gatangag, tapno ad-adang agbilib dagiti ka aruba, kabailak ti gumatang, iti pasayan na nagngina. Sige, 3 kilo nga rin din apasayan ti timbangal. Nagimas ti si damay, tatang. Amok nagsida kayo iti pasayan, nagnina. Nakaamuan niya iti day tatang. Imbagan ni kakaanita kanyak. Ay, imbaga na pala kada kayo day tatang? Ketuain Aida, imbagam ka na nga ipakaam muna at 3 kilo apasayan ti ginatang muken kuana. Ay na, naglukumuten ni Nana Anita. Imbaga na pala ti kasta kada kayo. Sumardeng ka man Aida. Pasikat ka talaga. Ha? Ipasikat mo ana imas ti sidain yaw, ngem di kamat nga ron agi padigaw. Anya? Di na kaminto pa'y mapadiguan kininanang mo. Salit kakit di nga anak. Pasikat kan mangibabain ka. Anya lagi din ni tatang. Di nakman paspasikatan na kasta, Aida. Pagbalinan ka pasayan, makitam. Tatang? Kas kalaglang lang nga pasayan, Aida. Anya? No kasano ti kabasit ti utek ti pasayan, isumay ti kabasit ti panagpampanunot mo. Nay, adamot ka barbaro arifyaw kasinsin adila. Ginatang nila kay ko, day taref, kasinsin Aida. Napintas Wan, kasinsin. Iso na lang ta single door. May mayat kumano jay double door ti ginatang na. Isula ang amin ti kabaulan mi. Gumata nga mamit ti ref kasinsin. Daytay double door ti katangag tapno dakdakal. Anya? Wan kasinsin adila. Dakdakal nga miti dayta refyaw ti katangag. Ay nala
Di mo nga rod pigsaan ti busis mo, Aida. Ipangag ko nga raw, kadagiti ka aruba nga da ka barbaro arifta. Anya? Nay, inayadin nyo, bagkatanday tarif ko nagdakal, tama nga no magasgasan ti pintor na. Ay, sumardin ka, Aida. Mangibabain ka. Ada ka barbaro arefyo pare Bogs. Nay, saan nung amom day ta? At saan ka mo't amap mapaniti balay may parimak? Orja mapan ije balayaw tamang ti busis ni baga mau. Ipukpok kau na mo tay ka barbaro arefyo. Ay, kababain nga raw, tararamidan ni bakit kau parimak. Ado, ti kwarta ni bagat mau paray. Kain ka na yun, naimas ti sidain yaw. Kain adapay maigat, gatang na iti 3 kilo apasayan. Ah, Ita adamanin refyo ka barbaraw. jakman amaw kinaida. No sa dino ti pangalalana iti kwartara. Dakil siguro ti sweldo na iti munisipyo niya. Pasit laeng, parimak. Aha, dakil, pare Bogs. Di na lang ipagbaga kang kamot Anya day talakong, Nana Anita. Karne ti baka, Aida. Gumatang ka, Mano ti may 1 kilo? 470 per kilaw. Sige, ikan na man ito, 4 kilo. Ayun, Aida. Mangi kilo ak nga rudang. Ipakaamom to kadagiti ka aruba nga 4 kilo, ti ginatang kuking ka akar ni ti baka, Nana Anita. Ha? Nasken ka di pa idayta? Una, kastoy ti ibagam kadagiti ka aruba. Imbagpay ni Aida, tanagado ti kwartana. Kabailan na ti gumatang iti 4 kilo, kalakok akar ni ti baka. Kasta ti ibagam, wag, Nana. Anya? Tandaan day ta ngayong bagat, Nana Anita. Nagimas ti sitsidaon nyo bayaw bugs. Agasan ta inangar akar ni ti baka ngay. Kasano nga amom akarni ti baka ti sidaan may ipagkadela? Imbaga ni Nana Anita. Anya? Apay ani Nana Anita tinangibaga akarni ti baka ti sidaan may? Imbaga ka nun ni kasinsin Aida. Anya laki din na ida. Pasikat launay. Imbag na saan kayo ang high blood, gaputa ag kakaimas ti sitsidaon nyo. Sa anak-anak sida iti karni ti baka ipag. Apay ngay bayaw. Kas iti na kunamaon ipag. Jak kayat ti mahay blood. Lagi! Oh, apay ngay ayabam di asom, Aida. Nay, si kam gayam tatang. Pakanagman ti karni ti baka day aso me. Anya? Baka namin ti karni ti baka jay aso yo. Tao kuma ati agsida. Nauma ako ngagsidsiday ti naimas. Iso nga ipakan ko laangan ti aso tatang. Nagluko kan Aida. Impadigum lakuman ka dagiti karuba Saan kat nga ipakan mo lang iti aso? Sayang. Alaan mo tatang, sidagang mo no kaya mo. Ay salbag ka talaga. Ingkabil mo iti panganan ti aso ti karni ti baka. Ita, ipakan mo kanyak. Anyat pa nagkitkitam kanyak. Aso. Ay. Apay nga impakan mo lang iti aso di nabati akarni ti baka. Ay da. Ay, sayang di jay. Ay, saan na sayang? Kaya't kulaan nga ipakita kadagiti ka aruba nga aglaplapusanan ta iti makmakan. Anya? Di mo tagi sayangan, dyan pakang ko akarni ti baka kadagiti asaw. Umata tumanan iti sa bali ka de. Nyalaki din. Anya laki din. Day talag paspasikat aramidem. Ay, sumardeng kan, Bogs. Aramidat na ito, tapno saan data atagtagibas sitang. Ipakita ta kadagiti ka aruba nga damot ka bailan ta, naawatam, Saan? Naawatam day imbaga king ka, Bogs. Jak nga rod maawatan ay da. Jak maawatan. Nang ronan o pagpasikat mo lang ti bagbagam. Anya tinapasama ka na bagat mo ito paray. Apay aya, parimak. Nagtaray mo ta nagawid iti balayaw. Anya? Kaslad damang kamkamat kin kwa na. Nay, jak mo day ta, parimak. Ay, agawid ka tapno maamwam. Doon niya ti makagapaw. Tapay ngagtartaray iti anagaway. Ay, uwan parimak. Anya ngay nga, tanto mapaspasamak kini ay da. At parikot mo ba kayo? Nagtartaray ka kanumot na nagawid dito balay. Awan. Anya nga awan? Ay, apay kas lang madandanagan ka ay da.
Ada ka din nakita mata ako dita paraangan? Awan mo't isabali at awa na kita. Apay aya. Ay, agiyaman na. Kung no nasurutan nak itayan. Agiyaman na manang. Aha. Ay. Apay ngay. Awan mo't naluto ang makan diti kusina. Itaman pa saan ang nagluto na ida iti kanon may. Nakaskas daw. Simangpit ka magaya man. Lakay. Wen ba kay? Nagkapuak iyayan da tatang. Ay kung nagpanon nakaluto kan. Ikwa. Awan ti may isaang kaon lakay. Anya, kasano ko mga awan ti maisahaang mo? Kat adamot paggatang mo iti bagas kan si dain? Kwa nga may lakay. Naibusan ti kwarta. Anya ti kahit mo asawan? Saan ako na nagsweldo, kinamangan no ikatundak pa yan iti trabaho kaya munisipyo. Kasano tayo ta? Inreklamo dak, dagiti nakautangak iti kwarta. Anya? Unbogs lakay. Dagiti inggat-gatang ko, iti naimas asidaan, kat inutang ko laang. Anya? Uray tinggatang ko iti kabarbaro are. Inutang ko laang dayjay. Anya? Ita, sing-singaranda ko, dagiti nakautangak. Kat no sa anak ang makabayad, idarumda, kat mabalo da. Anya? Iso pa nga asim, tatulungan na kamang bayad ka dagiti utang ko, tapno sa anak ang maibalaw, lakay. Di ka matulungan iti tayo ta. Ay da, ay sungbatam ti mading aramid mo. Anya? Ay no saan ka kumaan nagpaspasikat, awan kumati parikot mo ita. Anya nga ita, si kamutlat nakakasay. Bogs. Leksyon kan ka na ita, naida. Pagkadalam, no di ka pelagbalbalew, sigurado nga ipisok na kan iti pagbaludan. Lakay. Di utang, rumbang laeng abayadan. Kasla ni Uncle ko dan, ito masabak ko Apaw! Nagmaya laki diti sa gawisiw nandiyaw. Saka, na. Naglawat isem na diyaw. Angkal, si Kamay. Paparan niyo, Angkal. Takas taunay mo, ti pormayo diyaw. Kasla tumaray, kapitan diyaw. Ay, kat, mapanakas na kanakan. Apanak magkidi agpag na. Agpag na. Apayin kayo agsidsid ti dalan, Angkal. Ay, saan? Anya lakit to'y pilosopo nga kaanak ako na ya. Anya ti kunayo, Angkal. Pulis nga agsisilbaw. Adaya mo, pulis nga agsisilbaw. Oh, Ay, salbag kamay. Pumirdi ka ti aldaw patilaw. Ay, aglisi ka man dito pag nakiday. Kay nakagsawar dito yung barangay tayaw. Inak man makialamano kadagiti na tao. Tapno siya tao, ti ibutos na. Nay, adda ka mutin lakay. Ayan nantay baggoong ngayon pagatang kuking ka. Maluluto to'y pinakbet kon. Nakabaybayag ka mo. Sakit. Agisum-isum ka. Agan ano kan patilaw. ay nang. Pasensya kang bakay. Antoy dito bugong mau. Taan niya tingiit-ngiitam ayalakay. Nang kaldane ang amin, bakay. Nasabak ko itay. Ay na. Naglawat isem na. Sapay tupol mo nga raw. Awanti may sangipin na ijay sangaw. Una yung ngay. Anya? Kit apay gamin nga agisum-isum pa ilang met tinalawa no tupol mo gayam ni ulitig mo lakay. Kasanaw. Mapangkano agsawar dito barangay tayaw, bakay. Nay, taapay ka no nga pan agsawar ngay. Apay, tanaw. Tanod nga ibagbagam mo, bakay. Tumaray ka no kapitan. Ngamin din nasabak ko ka magmagnamay. Kuna man no tumaray, magmagnamagayam diyo. Nagkagapaman rin ayalak-lakayan. Di ka pa
babaen maasikasaw dagiti dingwen ta. Day tala sumanursor ti obra umawn. Di nakpay matulungan na ito obra dito balay. Uray la kumamon na yung kasumakdo iti danom tanay brown out manan. Awan ti danom dito'y pusay. Anya laki din aya ni Bakay. Di ka di agong ungit akasta. Sigay, tagkurarat na kita kudail tarupap. Nita, naggapom ko naklukaw. Ay kahit gagangay ti tumaraya kapitan na Bakay. Inagbalay-balayan dagiti bumarangay. Kan mangipamutputak mo din iti Maris Violet. Anya day ta Maris Violet. Tayman papel na bangsek Bakay. Anya? Way Bakay. Tay papel at haulaang timang kayat. Pagan ano ngay dagiti aso kada pusa di ay apapain. Ke nagbangsay. Ay na, Danay. Kwarta ka day, ti kaya mo asawain? Exactly, Bakay. Ay na. Ay na, wan lang arudon ni gatang bagas. Ing kabay lagparamag, kundi waras iti kwarta tapno ibutos da. Saan anain kalintagan, ti kasta wagas, Danay. Bayam nga dagiti tattao, ti mangpilay no asino ti amuda nga da ka baulan na ngagtugaw iti pwesto kas kapitan iti barangay. Sumalna ka man di tabak bakitat. Di naksurwan ilina. Tamok ti araramida. Sige, aramidem ti kay kaya mo. Salbag ka alakay, agraraman ngagbalin a kapitan. Kino awan to pa'y ti vision, mission mo. Pwe, saan ka naon ngagbalin ngagtaray ita, dagiti awan tinagadalan na kaskin ka. Apay ngay nga ron ni Pare Pedro. Padak na jay nga high school graduate lang. Ngam isumag ti agdama kapitan tayo ida. Iswa diskarte lang baga ti kasapulan. Nawatam! Antili lang! Ay, antili na! Antili na! Nay, patilaw. Apay tagtartaray ka nga umay dito'y balay. Ay, jay kwak! Ha? Jay kwak! Kwak! Ay nakalaki din ay patilaw. Anya ako ibagamon makapanervyos ka nga ubeng. Ay, genuang yo atarakang kuantay, mapukpukaw. Apang ko kumay palinong ka, jay may lapadal ng tinabati yo. Ay nakabulos sa amit, hindi nuwang yo antay. Siguradong agsumbatak, kinulit agdanay. Anya? Ay, abay patilaw. Anya ti kukuam dito'y balay. Ha? Ay, kuwangkal. Ay, genuang mau, nakabulaos. Anya. Ay, sana nakabulos tinuang ko, patilaw. Ha? Anya ti kaya yo sa winangkal? Inlako ko. Anya? Anya ti kunamdanay? Apay nga inlakom tay kakaisunaan mang ta. Kuha nga main, bakit? Inlakaw ta inggatang ko iti baka. Anya baka sawsawang mal. Ay, adu a baka. May salugan a baka ko naman, bakit? Iwaras ko dito barangay tayaw. Ay, anya ka diti sawsawang mundanay. Agbalakan san. Ay, saan bakit? Amom ti bagbagak a baka. Katay nakalata. Kun nakaplastay. Na. Talagang sakit din agbagtit kandanay. Kaya mau ta ipang kadyamintal ospital. Mental hospital? Ay, saan na bakit? Denggenak ngamin Tiba ka nga ibagbagak. Kat dagitay karninurtay. Kun beef flavor noodles. Iso ti ayuda. Dagiti mangibutos kanya. Anya? Da ka magtanlakay. Nagiwaras ka nun ni ulitig mo iti ayuda itay ko na ni Mari nga ruseng. Uwang nga ron pa kay. Kano si kami timbaw na ng balay-balay anang iwaras. Hay, unay, nabanbanuga tiyo. Hay, makabanog man. Isumot lagayam ang nagmalmalum ka nga awan lakay. Kunaknunapan ka nakikarpentiro. Saan kami natuloy ba kay? Saan abali ka na? Tatangdanan na kami mo. Inulit agdanay. Kasta ka day. Anya ti panagkunam ngay lakay. Mga ba nga tama na uncle mo para kapitan. Ay, diyan mo. Aba kay?
Makitan to no kaya dagiti tao. No iso ibutos na. Ako mga ba? Angam no saan? Di maama. Unay hinto. Kakabsat kun papagayam ko ida. Siya ni Danny Kuripaspas. Umasinag kayo amin, kakabsat. Tao mayo alay, dagitoy ayuda. Sabay ko ba? Tada ito'y umadani ang basing kawal iti barangay kat butusan na to a kapitan. Intun mga bagak, ikaray nga danto sagdudwaribaw kada pamilya nga alawan siyaw iti makabulan. Basta namnamag nga itinyo kanyak, dagita butuyaw. Agyaman na, kakabsat. Nay, nagloko mo ni Uncle Kaw. Buto yo kung kuna na mo tingyaw. Unay mo na buto ngay. Ay, Napatag dagiti butuyaw. Iso asan na tila pang pagtadanyaw kada kita butuyaw, kakabsat. Nusak iti mga bak, solparag tuamay na parikotyaw. Amin nga kaapa, pagkakapyag taw, kakabsat. Amin nga nagsisina, pagtitipunag taw. Ikarag ka na kayo na ita, kakabsat. Hey, salbag na kita tataw. Ay, salbag kiday. Ukis ti kamatis da nalulaw. Ay, salbag. Salbag ka talaga. Nay, apayan, danay. Sama ka umungot ka. Gapu ka day, tanaaba ka, para kapitan. Salbag na kita. Dudu lang ti butos ka. Ay, salbag. Siya kunsi ka lang siguro tinagbutos ka yak. Ay, una yan. Salbag kiday. Ay, saan ka laki day ng butos? Anya! Ay may saka mo na bakit ang magirurumay. Sayang lang nagititingwang ka. Kansa ni Kwak ngay laklakaw. Tapno may kakti ayuda nagiti atataw. Gamde na mo itibutos. Iso day tantay kun kunaking kadanay. Hanya laki din aya. No adda itid mo, ay kit awatin da ata itid mo kat nga raud. Ngam, ibutos dalata ti manok da kasjay. Saan mo ang mapilit dagiti tattao nga ibutos da ka no ammo damit adi mo kabailan nga imatunan ti maysa a barangay. Anya ngay ita, awanen day dinaglawa nga isem mo. Tatta kasla na siglutan ng tilastiko day ta subsob mo ti kinatidognan. Sayo laam mo ti agisem nagpa-impress kayo kadagiti tattao. Ay, awan mo danay. Hey! Salbag kiday. nay. Ni Uncle Dan, tinakatugaw dito balkon da. Na. Paingay tayo nakapanimid. Bakas lang na pukawan. Iti limagasok nyo. Ay, nay, Uncle. Itaman pa, di ka nakaisang. Napukawang kayo ka di iti kwarta. Unaw. Ay, di naman disturbon ti panagpampanuro ka. Anya laki din. Ayak, pangamain. Apay ka di ayak. Anya timang burburibor dito. Panuno yaw. Ti ka di pa nakabayo. Ti maray kas kapitan dito barangay tayaw. Ay, pampanunuti nga raw. No kasano nga babawi na kita inted kong ayuda. Ay, Anya, adapay nga rumay. Angkay, kunay takinan. O, wanin na. ay, salbag ka ba? Kagpaisuma, angkal. Kino di pala napalabas sa bulang inwaras sa'yo nagitay. O, wanin na. Yawanan ka, anakan. Yawanan. Na. Yawanan ka. Agsangit kayo, butin angkal. Unay mo datang, sila kayo mubitin. Di na magtubang kami na siyang tibotos na. Ano na nga mga kuma? Ay, masubot ko kuma. Nagitin warwaras ko nga ayuda. Awanan. Ay. Awanan tayo kulaulay. Iwanak itinabayang atsim po. Kanakan.
Ano tayo kakaisuna na atinawin ko itinanakal ko. Una nuwag doble na ganyay no mga makakabitan. Ay na. Sa anak magayam anak abak. Una yung kanakan.